Biryara Serokê Amerîka Donald Trump bû vekşandina hêzên Amerîkî ji Bakurê Sûriyeyê bû cihê narazîbûnê li cem xelkê herêmê. Got rojane Tirkiye gefan li herêmê dixwe û ew jî dibe cihê metirsî got Tirkiye piştî vekşandina hêzên Amerîkî gefên xwe pêk bîne. Ji bo wê bi hezaran xelkê Bakurê Sûriyê ji hemû pêkhateyan berê xwedan gundê Xerabişkê got barîgeha Amerîkî herî mezin li wir e. Da got nerazîbûna xwe nîşan bidin û biryara vekşandina hêzên Amerîkî şermezar bikin. Herwiha daxwaza helwesteke zelal ji aliyê Amerîka ve li hember tehdîdên Tirkiya kirin. Siyasetmedarên Bakurê Sûriyê didin zanîn got ev ne baweriya mebû bi Amerîka got di van demên xerab da xwe ji herêmê vekşînin. Got hîn alûziya li herêmê bi dawî nebûye. الغاية منا الضغط على الأمريكان في آرمان جی اوا زختان ل امریکا بکن فروکین ترکیه هر روز تن جور جویرها مگولیه جمدیای کو امریکا ود کشن ملگلوان شر داعش و تکفیریان کر مهزاران شهید دان وکشین امریکا ج روج آوا ان کو هرم رجحلات فراته او باکور رجحلات سوریه نامکان اخلاقیه. سیاستمدار کرد ادریس نعسان ji dengê Amerîka ra diyar kir got şerê li dijî Daeş hîn bi dawî nebûye û vekşandina hêzên Amerîkî fursatekê dide Daeş got careke din xwe topî ser hev bike û li herêmê vegere. Ji bo vê yekê jî Nعسان diyar dike got vekşandina Amerîka ji herêmê di vê demê da şaşetî ye. ایرو ام ورن جبو کو ام نامه که بگین کوالیسیون ناتوی پشتی او بریارا کو جالی امریکا دا درکت به وکشاندنا هیزن وان ج باکور سوریه به گمان ام دویژن هین داعش لبهیزه و داعش هینجی یعنی خطر کی مزنه لسر پیکاتین ور لسر جواکا ور و به گمان کاره د و دمه دا وگره و جاره کدنجی کنترل خل سر هریمین کو تیده هات شکیناندن و هاتن رزگار کردن کانه جاره کدن لی وگره و اوجی تی و تای کو داعش و گف و مترسیان لسر نتنه جواکا و هریمه لی جواکا نونتوی بگشتی بکش بر کو داعش ایریشین خو ل چارچوبه جهان تف د پکتینه. بارگاها خرابعشک یک ji bargehên herî mezin a Amerîka û koalîsyonê di Bakurê Sûriyê da ye û ji bilî wê bi dehan barîgeh hene û vekşandina hêzên Amerîkî ji van bargehan metirsî li cem xelkê herîmê çê dike û taybet ji êrişên Tirkiye. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Herêma Kobanê.